Empapuro z'amakuru zacipwirwe harimo Rwabukede, New Vision hamwe n'izindi ezasindikirwa hamwe za Kanyabwenge itari yemwe nemwe ziri kugambe bishuba aha byo kwesimba kwa Roida Twino Mujuni okwatire kibina cy'NRM Bendera omukarura kabanyishengero kazo mu district ya Mbarara. Ijuka bali yababuna yesimbere nabo bakani bajangu nyote barampandike umanyatinshomire watireba bashwara bahemuka nija naba nominated amheru echo cyahwa akaruna kasinga je ne Bendera nagitunga mbwena hati tugire kwihandikisa muri yaka electoral commission impapuro zanje bagarika bazi verifyinga baroya mayani babaryaho baroya bona baruho ba verifyinga from electoral commission bazireba bikiriza ngo mbe nominated. So ababa kugenda bakugira ngo Roida Tashomire, how can I be nominated when I'm not educated? Arakubugana habanyamakuru rizoba Roida Twino Mujuni yashobora ngwe empapurezi zikaba ziri zo kwezi kwa mwenda omwaka gw'2023 bita bataru kumwendeza bazicupire bahandika ngutara handikisa abo kubura empapurezi y'ubwegese. In fact kuna amazina natera yesi mumanyi katera yesi mu mahurire gona hariho Bukede then hariho na New Vision nabavuza ntatshimwe ebimwabiyakaye barahira bagira ngo bone bishuba agamahurire tegabo. So in fact kuba herize bahandike ekikwereka egiside je ibantireshani this was fake news. Then hano bateka hochi authentic news ezaha tezabire zikirizo beryo. So nienda kuhamiza abanyambara abanyakashari imwe ebyebe byashuhira mu mahurire okuna nabagambire mu byihamisho. Roida yajumira kikorwe iki nuko kushaba betsi imbere nawe okurunda karuro miringo eshoborokere turonda karuru ko busingi buryomwe aronda karuru omungero ye atakashisho ndijo echo kwate bizindaro kabihereza abantu murova batezi bakaruru ukakwata amahuriro kagahereza abantu ngo bahandike mu bigwire. So ebyebyo tubirije kutuyamba yahamiza abahagizi be ngo akehandikisa kandi ayitebekanise kutandika kuronda karure sabitero kwija akaraterwa habiri byo kwezi 15 ko kubanza umwaka gw'2026 ebyebyo bikurabamo babyimamisho twatungo kumenyeswa impapureze z'ibicupurizi kashozwe biro byo kwezoku kandi habiro bitano kwezoku company ya Vision Group ekahandika mu kutugwayo gwa X kwa mahora gariye bicupuri kandi yataho ne byabire bikire nuko kujumera bakozere cikorwe iki ahabwa TV West and Aiden Bataringaya.